Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalam, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Wegema mwanchomo ligerali lietoko nelia Jumanne jitariki 24 omo tyenyino yokabire omwaka wa 2025 nomo ekene kionga chinsa ibere asenchera wekeramu ekionga chinsa wote ekionga chumanne chinsa ibere asenchera yobwekeramu asina kwaligania amange yo mbono abwatraniti etaro ya babwatani bali ibensemelio kwameria serikali ya Sarongo Rwagusi ase lituko lya kabirero bakurawa amono mukonyi w'umurayi wenso mukoro omoske Geoffrey Rigathi Gachagua naboigo omurayi oyole kose omo waziri omukoro omoske Dr. Fred Matiang'i boigole omokonyi w'umurayi omonebwe kiama gyajupire gatia barayi banda bange ababira gutara Sarongo Rwagusi lituko lya kabirero etale rugere irigo chikokoika omalio lituko lyankyo ayuna yandamo nge omwanchu murigana arakwaliganira sekionga chinsebere maroba ya lero cheriongoro kwaro ni toto nyaingiri korwa sansemi mayelio nigakorwa Wilson Makoli kabana intu ikomaya. Ase uguchaka lituko lyabo lya kabira setaro yorogongo Rwagusi babwatani bensemelio kwamereria serikali bakoragwa na Dr. Fred Matiang'i omurai mokoyo omurai wenso mukoro Moske Rigathi Gachagua mwasire mukoro Eugene Wamalwa mwasire boigo omukoro nande orumurai bekiama gya PNU Peter Munya na boigo wasi omurai mokoyo omurai wenso mukoro Kalonzo Musyoka egati ya baraibanda bange nigo banyarako bakubwatuka chingwana chintindi guchia serikali anamono ese banyarako bakomachia tume kugosogotorwanirwa kweme sangirikano yabo ya gisiasa negentu banyaka bakurwa okobori gotigwa harimo lyoka munagotumurikito fatigari December abarayi abo bare ensemeria ekwamereria serikali nigo bagikeri bororo ebikorwa byo guturubania emisangirikano yabo ya gisiasa eyo yaberege kwenekiwa amatuko abwangoiga. We must equally condemn the attempted disruption of our meetings yesterday in Kusila. Bwana William Ruto, all the way from Narok to Bomet to Longisa to Chepelat to Kisii. One message is clear: Kenyans have decided you are a one-term president. Aya ni gagocha maiga yemisangirikano yabo kurikiwa gusariwa rituko rya igoro Sarongo Oroiga Rwagusi chingaki bachagete etaro yabo y'amatuko atatu. It is regrettable that we have any loss of life, and I think as Fred has said, one life lost is one too many. We want the security for our people. It is the responsibility
of any government in office to ensure peace and security of his citizens. Aiga babaragire ebyara abarai baria babere bakubatumika abasayi bobe eryo baturubanie omorembe akumuki abana b'abantu obatumenga bachiko salime sangikana y'abantu erinde bachiko itoro ekirenge totanya wikubera nasi nenda abantu betu bagusinto tagitigenteke nende buno tokwana sabara ina abantu bandi ayana mangana mabeto tatakudimi gatole merani tokale siasa no boronge no bia na maskani no tokugenda nechiko n'abantu bagwata tatali umuntu bagwata tokwana n'abantu abamora na maskani ende tokale lakini ngo chiko salime sangikana y'abantu nende tigande by'abana baminto bali n'abantu abarura tata ngainya nonye nabo batianire bururu punanigo barache kutuka asobwa ime abanyanyimbo baria babere bagutumekwa bobe eryo baturubanie omorembe nanigo maiga yaye barache kwenekia buna bonsi abo inkwire rubare egetambokero. That file is ready. Those officers must know that when a new president is sworn in, 10 hours after, they will be arrested and taken. And I want to ask all our police officers across the country to know that we have put a team also to document police excesses. Where leaders are attacked by goons, with police participation, we are documenting on the county commander was there, the OCSs were there, the DCIO was there, and we are keeping that record. And all of you will face the law. I want to appeal to the police officers. We are also fighting for their rights. They are also under intense pressure. Their insurance scheme has been backed. They are crying like all the Kenyans. Their payslips have been raided. Among the people we are fighting for are our police officers. Chingaki echecho nigo abaraya baiga batebere kira oyomo nabwenelete korendwa wanjireria konde wonzi gotayo naboigo kira umwana siasa oika aewe obosibore bwaye bwogokora siasa umugambi w'ense n'abasanyi baye nabwo tubuzibore gocha agorogore muga gaje nyombaga ararororo amenyo aragerega kira lituko aronyore getambe sakurara era atalega jitiru titakwa n'abantu bidogana that is it ekekugera ondete yotokani no n'abantu baye ba UDA kumuranje nyumuta yetocha komenya gusinu njumomenyega umugambi n'abantu bayito ngora lakini mubaza wita abantu bayito here is not acceptable. And we are saying, if the government is not ready to provide the security that we require in our meetings, we must also organize ourselves to be able to secure our meetings, isn't it? And ask the citizens to take that responsibility of making sure our meetings are safe, and anybody who is coming there to cause mayhem anapata cha mtema kundu. Hinko reporter Getembe kroigase county ya Nyamira Njefatigad Gisemba na mwanjo murigereri omokonyi b'umurayi nse mukoro y'ibigoro umurayi cyama ya DCP musike cha Fred Gashagwa nigamochirie egati abarayi kurwa sorongorwa gusiya sogota yabnati baliko ikorera abananchi miremo oseti babwati ibaga y'abananchi ase miremo yabo yabotambe ase akorengana nere banyakoba abagotiga abananchi magega nagokora ebinto birema minja n'abananchi asoboganya kabaga kwikeri chiburaburu chichigendete kwane kigwachi ya siasa hanomono ase emesangererekano yabo naboigonya akaboko bakoboli gasakemo gusiko gendera kumubwatesia omokonyi b'umurayi cyama ya Jubilee muske Dr. Fred Okengo Matiang'i Morikito Daniel Ontiri namange ase rituko lia kabererero abaraya baiga bali mamincha ne serikali ya Kenya Kwanza nigo bacha kilinjili abo ase tauni ya Nyamira imeye bunge ya West Mugirango miruka kegogi magaye ase nsemo ya Marani ase bunge ya Kitutu Chache North. Hapa Marani unasemaje? Ati Marani munasemaje? Barolekana okwanira chitaboti cyabo n'abarayi bagusi barase serikali ya Kenya Kwanza buna ni kubatiketo mugusi chitayiguru nekirenga kyabo no kuigotia chinda cyabo baraboka banyene. Hiyo watu wameuawa jana, watatembea kwa hiyo barabara? Wataona na hiyo stima? Hata ukijenga barabara na usaliti jamii, wewe ni bure kama supu ya marenge. Ni bure si bure? Harambe! Wasaliti waende wasiende?
Wasaliti waende wasiende. Asense mwende niko bakwandira chisababu baganire cy'umurai wense Dr. William Ruto kurase kipindi kemugyoka bateba bachakire mirobelyo yokorosie serikali nya asobo cholibogocha bo mwaka bwechiri bubere na 2022. Iwe dunia hiyo kutoka pwani mpaka Nairobi kuelekea pande hii, na tukitoka watu naenda Nakuru, hamtasikia mambo ya Ruto. Kwanza ndekuwa jana tulikuwa mahali panaitwa Bomet, Longisa, Kaplong, Mulot. Chabilate ukoza hapo kila mtu hapo. Ukiona tukihangaika na hawa viongozi kutafuta serikali. Serikali ni nyinyi tunatafutia. Kwa sababu Kasongo amewaibia future yenu, si ndio? Kwetu ni Nakuru na Wakisini wengi na watu wa Nyamira, hao ndio wanachagua mimi huko. Kwa hivyo mimi ni mmoja wenu na ninawaomba, ukiletewa hii nyota nasikia mmekataa, si ndio? Mwezi ikikuja mtakataa, hata jua hamtakubali. Dr. Fred Okengo omugambo muya yokoreta sukuru, omugambo muya yokoreta mache, omugambo muya yokoreta mara. Na sasa sisi kuleta hii mambo yote, tumeanza ile safari ya kuunda serikali. Mko tayari tuunde serikali pamoja? Sisi tunasema asante sana. Chinga kecho nigekati yabamenyi ba marani asensemo ya Kitutu Church North ase birengerere byabo nigetaseni kyagetembe batebikore byabasaye gutumika bube n'abanasiasa byetirwe n'ichinga bakwanira boyigerangwe yabo kemagendero boigo na gusanga gosemeli kwabo aso mwanasiasa Julius Habuga Araka. Kitutu Church North twabera abantu tutigareta maega sana mono buna sama masomo mono buna magendera bwana togocha akonya abantu baito egento to kora botambe to gwakira barayi baito chikura bagana bato tiga batweba batige bigori byense gaiga nyone chigasi mbali konyara gotwa lakini katura nyoro bugambyo buya koru Kitutu Church North tonyara barayi abara chiko torigera limotwali bari na matianyi weka abana baito banyore chigasi nande ntoko nyara gotwale ngakiye chinchara to chandegete na abana betoliye buchinda aiga koru Kitutu Church North omugusino arweta akamanya kogenda chisemo chinde chonse abantu ntuo twanje tabantu bamagenderero twanje tabantu bomorembe marani tuganyete omoga kabwelira beri okoro kwa Fred Okengo Matiang'i nere tuganyete intwe nabantu bomorembe ntutagitimanga nande na mushimi wa Julius Habuga Araka ni ganjete omorembe igo tutagete goteba iga abana baito babeire chinka igo tutagete gochore serikali enya ira tutangasire abana baito basome abana baito banyore mirimo mwana oyo naisaine okobori omugambi Kitutu Church North na into tonyore president ya monto mochumbo mo MP oitokorwa asitoko tamera goji nkorbaterega taseni kyagetembe kurega se county ya Kisii leterene nguru kwa Daniel Untiri na mwancho murigereri tugakara chinga bagenda tene stari chiwa bameriri abo be serikali omo konyi bumuraibwe kiama kia Jubilee musike Dr. Fred Okengo Matiang'i niga agikeirie bikore ase abasaba bagenda gutumika bube asokora tachiburaburu ase mesange kano ya gesiasa nganya kabaga kuboria abarai gusegati abarai bali bagutumika abasaba bube gotiga limarioka na boigo go nyarakaba abagakora siasa chire chomorembe muri kito diponi asanya na mange Ruto hasa matuko abwango igano gotera kwa biri gokororekana koreta omung'uso munene ase mitandao ase rituko rya kabere etaro y'ababwatani bokupinga serikali ba United Opposition gose Alternative Government gotara imeyoro gongo rwagusi ase bono baikirana imeye chinsemo ao ase nkwana yaye na boigo etaro yo musike Dr. Fred Okengo Matiang'i ni gobono aboriri abasaye otika gutumikwa bobe anenege siasa kubatekana ni gatebire bikora bingo nebyo nigo bikobeka amagimabo asakongu engana ikwirira barubugusiria nonya n'ubugima. Sisi kama Wakisii kwa kidesturi yetu sisi tunaishi kwa amani na tunatengamana na wengine.
Hatutaki maneno ya kwenda kukomboa na kurokota watu kucha kuingilia mikutano ya watu, kwa sababu una uhuru wa kufanya siasa yako vile wewe mwenyewe unataka. Kwa sababu unataka hivyo baba sako toma bana baba anto okole bikori na virtuaro chegoronga waje kusalime sangekana. Na kiongozi yeyote ambaye anataka kufanya siasa ya uchafu kama hiyo, sisi hatuwezi kukubali. Na kunyamaza, tumenyamaza ni kwa sababu sisi tunaheshimu sheria na tunaheshimu katiba. Lakini haimaanishi tutaendelea namna hiyo. Waelewe kabisa, haimaanishi tutaendelea namna hiyo. Kama huo ndio mchezo wanataka kucheza, tuko tayari hata huo kucheza na tutaucheza sawa sawa. Ime yomochi onyakoe ogotoke bunge ya Kitutu Chache South nigo omuske Matiang'i ariganirwa nerombe y'ababwatani gati yabo nigo baringena omuske Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka omujumbe Kitutu Chache South omuske Anthony Kibagendi amo nabaraibande asensemeyo nigo bono chinga kiecho arolekana kugikiria omujumbe bwe bunge ya Kitutu Chache North omuske Japhet Nyakundi oyubono arwo koboria kochikomwa amaskani naboigo kwa baraibande asatebirenga na birebu ya kiroyo mokonyora libaga asogokora siasa chiaye imeyensi ya Kenya naboigo kugikiria egekoreke omuske Anthony Kibagendi gwa kwabisi kurwa asebunge omujumbo ino gonda amalekera lizugo nilumwa motoma nyakundianda ame na abasoroire abantu bamarani katimotebi omwana oliyo minto motebi atwara masikani gosogotalimoigo abanaumenje bagonzira narutogotararabaramo igo bono muntu tagonkani nere tigamba teri omaele omumuroyo obakumujanda aseng'entoro nere bakumomugani mutukomumamoroki bakumwerekorwa bakumwererusia aseng'entoro nere amotagatete babandiatandi etare yiga nigo yagokerwa na baraibande bakoragwo no museneta gwe county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka asatebirenga asetare yiga ya matuka 3 chinsemo chiabo basi na boigo bumachoge nigo barache gwikirania etare yiga asokoraria omurembe na boigo gwakire koko omuske Dr. Fred Okengo Matiang'i ya bravo Eugene wa Marwa kigambo tebiga mwale dirama sikani Ombolaka Matiang'i elero minto ambe kuroiga asechire enene ya nyakoe gotoke bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii elia na inkoro kwa Dipon Asanya na mwanjumu ligereria senganende ya uwechani nigo ya mate ya Beni Omosa ujoro mwiborwa kurujinta chinsemo cha utamba kurendo omenyata chinsemo cha Kitutu Central anamono chinsemo cha buchura kia mwasi yuere no mwechano monne magiga yumurugyoye Elizabeth konyara kaba gagosaga no gusaba gosaganwa amo no murugyoye chiga kibare kurwa asaba korere bwabo bwakirari tuko ile ndukererete omurugyoye gosirio mubwaye amatuko amake gose chinza chinge magiga yo gosaganyo gosoko magiga yo bosaganyo bwo na repeni Musa kotigerwa chingo machintindi ase omutuoye ya mataye niyo yasokirie na kubuli banyaga bakanekirwa obo ene bwabo asaboigo bikore byo kuburwa kuborendi bigenderete komo chigwa Sama lieta nkoro kuben Omosa nkano otamba kirija chiko bachise 10 mamaro koba tokate abonti gatogende echiro eyere dara chambiri ase tokorera ebiashara abatu achiete neroro baka togaika ase ngenche mesigo nere yare nkoro Nairobi tokarango ngosarekere litukeria ria renge Sunday lakini Sunday ngo tumoka tore kwenda ese biashara ekereka yo tokagenda tukabange bie mesigo tukabanga mpaka Maragoba kero tuabanga saa 11 saa 12 saa moja yeye yabeire na nusu saa moja na nusu tukasieke gas kero tuasieke gas nimbwate pikipiki yane nero tuachirete litangani neri akabere naro tokate abona jise chiabere rate tigatogende chiarenge saa moja na nusu nari tojete ocha togo chigo ikanchera nari angage to moro motu
ekera ngako moro motu nkagunse ekera nagunse my wife na arenge maega nere bakamusa bakamubwate aburoni ya bakamusa bakamurutanse bono nari nanyorete njenda tena nyasawo bangete asengencho tari chinguru cyana narwe torro asengencho nkabagingo umusubati ngamutiga maye sengencho narengo muritake na nayi bwate nkaimuka nkagenda ngatama ekera natama naende distance ngakuwa naborobo ngabateyinga onye ne pigipigi rende moko ira kose ne kibesa tobaye nkimoko muboli ali mu muroyo mabogori ti omoro agaka my wife omotu nande akabwata bagonsekera bagotana intwe gastwegu twanye course kono nche na bete no gukumyo konene asinini nkirete musubati geta karuma atene gari ekera aruma ata mane gari agacha ekeracha ngamote gaki monkonyere momombe gisie garine na bara atene tubuno musamari omuya akangira mpaka general ekerangira mpaka general hospital nka ase emergency na bete gingo shughulika sana usininyara ko mokonya lakini nande bagante nkamuira mpaka Chiromo kena muira mpaka Chiromo nka Chirono kena muira mpaka Chirono naro bagatebanga chimashini cyabo ncyarenge buya nande ambulance ya mbogoti kurwabu nkamuira mpaka Nyangena hospital kitoga ndete process ya bekeru embeo my wife okonyara ko bagagusira nikore gwikaransa nero ko coordinate si family nero ko rekegento njebone nari nkuburiga inkiye kogera amangana kabira ya gukoreka na sekenyoro amangana ya gukoreka na sekenyoro nga obosari bwa kodiki kwa mentekanye njenale gusabe serikali iga kurwa mangana ya kabete pakaji tukoja ya runa nkaranse taiga nanya kuugete yonse pike mwana uyu mtasirete senchererembe enchera twanyorire tugutwara urugo ase familia yaitu ekogera familia yaitu twatebe tukung'a origino okoboko gukwa gwakomosi mwana uyu minto munachete iga omenyire iga asenga kientambe ase eng'encho yokwirigeria obaire gakorigia ebinto biaye atari kounereria wamorocha abantu babaire bagocha bagosiria obogima bw'omong'ina oye naende ekero okorigerera mono rigereria abana atigete abana barabake abana tokorigerera no intwe amariga arwa amaiso abana baganyete ng'a mama ngochare abaretere kende era mono omong'ina oye ntwana konyora mang'ana ndonsipi babwate ase ekenyoro nande batwanchete nande banchire mono goetania na bantu bande bonse bari ase ekenyoro bono ase etangoke yarwete nigo totatenegete gotoichanete nigo tokumeti nchasa murita nkuru Thomas umusandi umwana abantu abanyotokuna bantu umwana muto muke ono tumo goichano kunene asaya kwa tekile kama ngipi kore kene ya Kristo bantaba protekinteke mbanyoro murembe no muke tumo ligerali nege korigyo goichana gosegwe cyane gochese amatiko no gasamerwe itongamba nyore oboene bwabo togotiga nayo nigo mokonyi bo murayibwense muske professor Abraham Kithure Kindiki agenderire kuralio murembe namono sechinsemo cha Mount Kenya sabuli bana siasa gutigana na siasa chikubagekana chigage chechyo boigo omusike Kindiki niganyara kabako ndiki bana serikali eronigero chimutwe kwanekelia abakenya amagendero musike Kindiki nigalio kwana igachinga Kenya kabaga gutarira county ya Embu setaro ya magendero. Mimi nimefuatilia siasa sehemu hii mwaka mingi. Tulikuwa na rais mzee Kenyatta, tulikuwa na rais mzee Mwai Kibaki, tulikuwa na rais mstaafu rais Uhuru Kenyatta. Hakuna hata siku moja hao viongozi wakubwa wetu walitufundisha mambo ya kupiganisha wananchi. Walikuwa anatuambia mtu akule jasho yake kama kiongozi, akazane alete maendeleo alafu akuja ombe kura. Lakini juzi
Nimeona kuna tabia imeingia hapa kwetu Mlima Kenya, tabia ya vita, tabia ya kuvuruganisha wananchi, ati kuchochea wananchi wapigane, watu ambao tumeishi kwa umoja kwa siku mingi, kushoma biashara zetu, kufunga mabarabara. Hiyo siasa ikome, na ikome mara moja, na sisi hatutakubali siasa ya kuleta vurugu katika wananchi wetu wa Mount Kenya. Niseme nisiseme, ambao mtaona mambo makubwa ambao yalikuwa yamezuiliwa hapo nyuma kwa sababu ya uchumi. We are going to see a lot of transformation this year between now and December. Barabara zetu zote tumezifufua. Tumelipa madeni ya contractors wale walikuwa wametoka site, ikiwemo hii barabara yetu. Unajua hii barabara yetu ilikuwa imetoka huko sehemu ya Kanywambora ikafika mpaka Siakago, lakini hiyo barabara bado haikuwa inaisha, ilikwama kwa sababu ya matatizo ya pesa. Lakini sasa tumetafuta pesa, tumelipa contractors wote. Mwajumuri wikara buna tukorera mangana majia yekeunga chinsa ibere litukaligalia lero lya Jumanne njeni ngorkwaro ni ototo nyaingiri korwa senza memenyerio nigakorwa Wilson Makoli abo ikona sama twanzu nigakorwa DJ Jackson gose Kevin Ongeri kende gotoro boleruya imiyaga Tembe TV keunga kya Mambusi. Hazina Siri Event Services ne company ya Chinkuma asogoko obukoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amakanga anniversary na yenda mangamna one photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obukoreri ase tent ebirogo decoration lighting carpet na sound batarere ase koroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Kresimyosi number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Lea Wao Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wao Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalam, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wao Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Ne noga niko kolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubati misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde misangirikano yichi kanisa baby shower ji anniversaries gose ekinyuru kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijiga ao muna bono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe television network nero ego kwayega asiri golidio gotukutira ninchwe omurikirwiye masije munaba manyibita bobale nuba manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika enjumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yakisi migutira namba 0741499726.
Gusii bono na bukwegokia asugo sonja ETV ya wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimruli ao ya Getembe Television Network ayeni amatiao kuli mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemiruli yetu aho inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia Gusii. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obukoreri ase Chinsemo buna corporate event Chiroadshaw Chinyange Amakanga Chianniversary na yenda mangamna wano photography, videography, live stream na coverage na yende amange kurubare obukoreri ase Chitent ebirugo